ibanipot walang na rakso kon peyo kisanan kan konalam konan kanyay ko choro rang sa pagmachayan kopna koryang kopna speaker and legislature sound kopong lapalabakan nan kanyang siya momod sa government John pon peyo sak kacawan yuka kupuran korosang nan sa pagmachayan ko ranot ngay sa Nicolas magan kacawan kanali kupurakan how tabayin sa pagmachay rong ramot. O iya cara lapayin sa pagmachay rong kan, kasaraw yan kawapan ranan diyan wain matalanim, kornyaw, lapalapan balyan iwasan pasi, pacawan parok sa pagmachay kapna wain ponpeng, kasilo, unofficial result and source and wain kuching, katayo, men kato sa lapit tokan munian kapinsalet so mga kubitay sa puwaw o kalimang sa pagmachay ran masalangan tompe. Rong sang matalanim tompe, ni chun riyay saksiluan para yagat riyay sakay, liyan wain matalanim kachin te bacawan muya kasarawi pen kawawi o kasampal keranan minimen en liyan matalanim. Kasarawian kawapan ranan liyan liwat pacawan uyaman ni mas riyay saksilo, riyakat riyay saksilo tuan langas nan wain matalanim. Oralapan ranan liyan wain matalanim wat, yay achieving an equal future in a COVID-19 world. Ni sabal macay nasanan tompe, yay pukan ki nan ay saun kabinsalet COVID-19 saktuwa me kapatiya sangka. Korea wain sapal macay rongan ranwach. Palian rong nan sapal macay retion ponpe pacawana letire rong makasaleta activity chief of mission Westpal o right on tatok kabukanan US Embassy me batunan wain ponpe epesem pacawan parak sapal macay kopnan wain ponpe Honorable Reed P. Oliver. Karapan chupanawat niya ikwen kapal sa bukokan me aman chon tatangkan kacawan chingalen pi o bilkurang kapal sa sanganiyo panangkan memiya nan tungan government and Pohnpei state o US Embassy. Kasiluan sa pagmachay mga ranwat sang kichi Pohnpei runoff election and when kichi pacawan miyawiyar nan tungan candidate Emilio Apergan o candidate Wilson Panuel ang seran lukan malapan wan kichi o yet wan paita me pan pacawan sansal o mechawiya unofficial result. Candidate Emilio Apergan pacawan chungalan ki tiar usus ket riyapus li sabtuwa o candidate Wilson Panuel usus ket prakuriyay sakir. Katanya wain sapal macay mga ranwach. Pwede ba kan bacawan apali kapan muni? En kapinsalet so mga COVID saktuwa men bacawan sa karaway tokan may ray na ramasakan makagaryang kochki. Te bacawan na tokan sila en kapinsalet so mga COVID saktuwa sang sambar isapwalu bacota. O en pil bacawan sansan may ray liyakan medisenyan. So jawab yang coach kita pacawan ale tokan monuwach. Tokan sinasinan kami salet so mga COVID saktuwa kun pacota ni publikan perpalian manunian Pohnpei o ni dispensaryan kolonya. Palian publikan kun pacawan bercetak lakwalu naman isang leklak limang isautik sang niyat len niyalan. Koros naman yang coach kita pacawan tokan sinasinan kami salet Tesoma COVID saktuwa kanan ito ukteta taropay mon to kapan pacota. Tokan sinasinan kapinsalet tesoma COVID saktuwa watch kanuyawat nipa. O anpil pacawan sansal naranwat kichay sapalman ki uniyan sila silviyang Moderna vaccine o Johnson & Johnson. Ang Moderna vaccine kan pacota pakriyang nanray nan ramlay sa kwalunan punga o Johnson & Johnson kan pacota pakecha. Sang nikaway tan kanyan US Central for Disease Control, Uriyan sila kapinsalet sa mga COVID saktuwa,
Sojo kapar o apoy pararan pacho ni percent wise sa payo poncheo. Nan report na kan pacho da Sangguniang Pompey State Vaccine Administration kasadeta meneleta nature ya saksuluan para ya katriya sakeo iray na ramas nan Pompey kan makotkiya ta pachawan ya to kansilasin and COVID ay saktual iray na ramas nen walu kita bukit paman may patpacha ni percent wali sa kisu. Kaya wantok ta primary to sa materna iray na ramas walukat walubukin may patpacha ni percent pa sa Koreao and tok iray na ramas isukit pa Korea paman may patpacha ni percent sili sa kwano o iray na kan makanakalarto kan silasin and materna o Chansan and Chansan iray na ramas tuwakot silubukin paman may patpacha ni percent pa sa klima. Ranwat Pompey pachawan sa kulman ki wuniyan materna tuwakot riyabuki limay sa kumano o Chansan and Chansan ketua kuwalisa. O kayo sa klan sa kulma chay rawan ranwat chay ran masalangan Pompey ulal pamimi ni PJ konsero Kulak 8 minutes pa sa kulmaw na isa mungalangan pamimi ni Pitsido. Kulak 4 minutes pa sa kusumura isowa soe ulan pamimi ni PJ Ponsido kulak iso. Minutes pa sa 8 nipong. Ranwa chang pamimi pa lumasa ni nate isak lalay sa kulmaw. Ilog-lugin pa na pamimi ni PJ pa yung lalimaw pantapokan. O pamiyang kusmarmarakan kochaw. Ni saucuk nialan ang kami mipaliyay ro palmasa ni naplimaw lalay sa klimaw iloklukan pa na kami minibit pa yung lalimaw pantabokon o pangkat miya marmarakan kachaw. Ran kaunap ng ran sarawi ang kami minanpungan paliyay ro palmasa ni natay sa lalay sa klimaw. Iloklukan pa na kami minibit sinulan tayo pantabokon yang ako marmarakan kachaw. O pangkat miya ngilan sakon. Wan lang ranaya miminiti krituwaisa, wan lang ranwaj, miminiti krisisa. Wan sasongan kacha mamaratin ang rayra na warga isak tayo, mimini sisew, point saroew, o wan sasongan kacha mamaratin ang sampongwaj, mimini sisew isak walu point waisak wano. Doon pay marusang kachpin glak 1 minutes isak walu nin sauchip, o pan kurang sa long kachpin, kulak 1 minutes pa sa kulmaw naman sa mandaka. Ngayon ko yung matyakan, autapan sa kulmatchay pamanranwat, kalanganin kupran karas o kasalilya.